Jotno lamsuko ani channel Tiprasa job finder taisya normal ang taisya job notification tui phekatini banking jara ko banking ni hoite institute of bank IBPS hoite kaisa notification katal nokhorjak obon tinono kisang saban tini bote ke jomarnai ba last date obo detail ke point na leyano bahai ke process ko select nai tai bahai ke najaknai busuk bo jaga tam koita seat tong kre abo to jong nai abo ni phai nai lewano ke no nai nugu mangkhana ro IBPS hote phemani Institute of Banking Personal Selection ni phai ke no joton semana jara bank ni bage apply khaitona boro sinai abo IBPS tam hin boro bank ni job bank ni recruitment boro no khayo kaisa board abo inke oro sejao tam sejao ro borok eko tab jengke nail thalai no kisa notification the online examination preliminary and main preliminary by the main exam abo online no sik online conduct nai for the next common recruitment process for selection of bo post ni bagi duita post professional officer te management trainee post MI kaisa ke PU kaisa ke MI in the participating bank je bank ro participate khainai obo under of bank no najak na jara exam ronai rok rui jara tikine rok in December 2021 January 2022 inke abo December 2021 te January 2022 rogo abo exam ro ung thanai inge jeng ta main je nale no ro notification no ro por nemon download khai ang link ri ruano phai no je main je ok abo no sai khana ro no ro je bank ro participate khainai borong kha Bank of Baroda Bank of India Bank of Maharashtra Indian Bank Central Bank of India Canara Bank Punjab National Bank UCO Bank Union Bank ke bor koita bank tong jara participate khainai inge jeng tar ko je main thing kan ditam si jawro online registration including edit or modification of application by candidates মানে online education ko registration bufun siming nai eko jeng nai 20 tarik October ni 20 tarik simi January 10 tarik jora ko nai online registration nai sorry January ya November ni 10 tarik jora ko October ni 20 tarik simi no phane mas November ni 10 tarik jora registration online registration najak nai inge payment of application fees intimation charge online obongkha obo same no that no nugi manoro inke norok te nugu iko tola nukhana download for call letters for pre exam training nor jottono jara bank ni bagi try khaitono nor jottono semana je boro kaisa enko pre training ru exam ni sikang ba je kun training kaisa ru botangke joto boro sia thani obo training ne November ni simi 2021 boro date mention khaijia nor no boro bo notice ro hane banarok website thatang check mark khainai okay conduct of pre exam training je bufuro conduct na exam obong nai November by December 2021 ni November mas by December masong nai ni jeng nai bono notice download call letters mane letters je kaisa ko kagos letter 1 samano online examination sina bagai abo bufuro nai abo November December 2021 ni siminong nai inke online examination preliminary ke bufuro nai ei kono phunungano 4 tarik 12 2021 and 11-12-2021 4 tarik December mas ni 4 tarik te 11 tarik nai online preliminary examination inge result bufur nokhonai result abo nokhonai December 2021 hai ke ba January 2022 nokhonai December nokhi angke January nokhona bhaita inke apote se dono prelim clear khem pore norok ni main exam sina bagi je tese call letter phainai abo noro download bufur unko ma khainai December 2021 ba jori January December rungi December no call letter download ma khainai jori January rungi ba January thangai call letter no download ma khainai inge online examination ni main exam bufur nai January ya khai 2022 January yong nai inge aboni main exam je no seleman aboni result nokhonai bufuru January hai ke February 2022 nokhonai in order to download for call letters for interview call letters bufuru nai noni February 2022 jori 2000 February jori result nokhoru hungkeita inke provisional allotment bufurung na aba April 2022 na for je sab tiki ya boso to apor nono April ni 2022 ni bisingo si thanai nono inke tabo nono koite oroboni the main je naibon sing eligibility criteria not bahai ke eligible nai tam nang banaiya inke oro boro mention khaja nationality Indian citizen nai
इनके एज ननि मिनिमाम 20 বছর नांनाय हाते मैक्सिमाम 30 বছর किते और किसार एज लिमिट बरं को रिजाक रिलेक्शन ऑफ एज लिमिट नि एसटी नि बागी हिंके 5 বছর रिजाक बर रिलेक्शन इंगे जों तेरते को नायथायकेरे जों ताते हा तलथानो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन ताम नांगनो जेकुन डिग्री नर यूनिवर्सिटी होते खाजा ना नांगनाय तेबन मार्कशीट हिंदी डिग्री मार्कशीट ते डिग्री सर्टिफिकेट दं लगे तो नांगनाय ते परसेंटेज आम तेरो तो नांगनाय दुंगे जेकुन कैसे डिग्री कैसे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बा कॉलेज होते खाजा ना नांगनाय गवर्नमेंट बाय इंगे नर बीए पास फुनों दी बीएससी पास फुंती नर अप्लाई खायमानो जॉब नि बागे पोस्ट नि बा जॉब बैंक जॉब उनको जॉब खाने बागे इंगारनो साजा बरो all the educational qualification mentioned should be from a university institution board recognized by government of India नि सिजा on बिबो proper document न जतो अब नों जे document अब कोन fake इंगे इंगलाक नों के proper government recognized खायजा ना नांनाय इंगारो बरो सिजा नर पने दियाबो कलमा बरो रजाक नरनो इंगारो बरो सिजा देताम सिजा calculation of percentage is the percentage marks shall arrive by dividing the total marks of candidate in all subject in non koni jo boro percentage on nine boro busu na ya grade is decide on gor sijaro the fraction of percentage so arrive will be ignored that 59 will be treated as less than 60%, 54 will be treated as mane 54 of the point kun urja hangka bu treated khajan tamo 55% le tola the 59.99% of the ki phunda percent kya bo mane 60% tola bhai ki phumna ta boro inor por namar kaham ki tam ke notification kolokma ba ke video bilal log thana am por thang ke kisa tola ti thale no boto ni ko jara disability bong bagai te visual problem bong ba kesa bu narza jara nang bor naina di download khaina di ang link ri ruano इंके तला थांगाना किसे ते किसे बेला की कलक मासी को बरो प्री एग्जामिनेशन ट्रेन पेपर কয়েকটা কক সাজানো রাবণ পয় নেমানো এপারি কটা বড় অনলাইন নন যে প্রিলিম এক্সাম নাই বুতা মংনাই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নাই তে কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড কাইসা নাই রিজনিং এবিলিটি নাই টোটাल বসক নাই 100 मार्क নাই কাইসা एग्जाम 30 ने गेते दुइटा हे 35 खाइए इनके मीडियम एग्जाम इंग्लिश भी बुगना हिंदी भी बुगना नरो चूज खेमानो टाइम अलॉटेड खाइजाक ओनली 60 मिनट माने 1 आवर 20 मिनट खेर जाक 1 आवर बागे ओके बर अब नं कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सीक्रेट मिनिमम कट ऑफ माने IBPS नि बुंग जे कट ऑफ मार्क न अब तीनटा एग्जाम माने बुंग साबा प्रीलिम मेन ते इंटरव्यू तीनटा जागा कट ऑफ बुंग क्लियर खाइकुसि न जॉब माने इंगे बर एपर नों मेन नों प्रीलिम कट ऑफ जर क्लियर खाइमान खांगे नरो मेन नि बागे रिंजानाय मेन ख ताम तामंगनाय रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड कैसे फाइने 45 उनको 45 को 60 मार्क ने ये जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस फाइने 40 ने इंग्लिश लैंग्वेज फाइने 40 ने डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन फाइने 60 ने एपटे लास्ट का तो इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग बाय इसे अवन फाइने ये टोटल बसनि फायाबो 225 नि फाइने इनो टाइम और किसी कबांग रजा तम के अब सेपरेटली रजाक कैसे एग्जाम बाकी 60 मिनट कैसे एग्जाम बाकी टोटल और 3 आवर रजा के तेने ने वो इंग्लिश लेटर राइटिंग बिचन बाकी 30 मिनट नंगनो जरा रजा के अबुन पोरे के नंगनो और सीधा डेस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश में कैसे डेस्क्रिप्टिव पेपर न रटा मा खने नन इंग्लिश बाई के सीसी अब नन मा फ्रोनाय तम के बाके पुनाय इसे सीबा लेटर राइटिंग फुनुगे इन स्कोर अब स्कोर बैट खाजा नंगने इनके अवन परीक्षा नरो इंटरव्यू बागी रिंग जानाय इंटरव्यू रिंग जर इंटरव्यू टिक्यू इनके नरो थाने के पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर तम सिजरो आंसर इनको तम फॉर ईच क्वेश्चन करो फॉर ईच क्वेश्चन फॉर व्हिच a wrong answer is given by the candidate 1/4 or 0.25 1/4 मान चाटा चाहे इनके 1 मार्क काटंग ना अब हाइटा नेगेटिव मार्क इनके एग्जामिनेशन सेंटर पेपर करो कैसे पर सितम सिजा नरो पर नाइट किसा अब कुमा आं पर गेला नं बागी इंटरव्यू इनके नरो सिजे करो सिजा जरा नि ऑनलाइन मेन एग्जाम प्रीलिम जरा बंग बागी शॉर्टलिस्ट ना सब इंटरव्यू ने दिया नं बंग नि अबनो बंग वेबसाइट थां चेक खेमानो नरो जरा नरो ऑब्वियसली नाय जे बजा थां खाया के बक्सा सावो जे काम के साया बरो नाय रिया नरो काम के नाय लिंक आं नोटिफिकेशन लिंक बुरी रो न डाउनलोड के निजन काम के पडां नंनो कोइटा मेन कोक सिमि सेर साइक्लोन थानाय बाहाय के बुफुरो को बुरता मंगनाय बाहाय के सिलेक्शन ना बन सिमिसि ते बाकी तो नरो मा खाने के परंके नंनो फुनुगा न
or professional mentam sajab on completion of the interview process depending on the vacancies to be filled in during the financial year 2000 bortam saro ni interview pa clear khaikya upon proper nine je vacancy bo bank busuk tong kere je jaga nang nono bor ori rohanai jor number of kaham no joton clear khaija khaikya inke emnite ter kusuk asing ko kere oro no document to be push unko bahake document tam khane khenor joto po na diabo no kolok mase inke no exam ro bahake sine si no corona virus ni corona ni dar titam tam follow khaina no obro jagorote asu kunum ko jagya no registration ma khainai no nang borong ni ko tam ko notification tam khaino simon bazar registration khai tam khane khaya hai kang link riban dare apply khaijana how to apply koro borong already notification seja nang nai nema noro nor kam ke nai nema no ang link ko link bori riban dare apply khaijana link payment bo man nai moro payment student bagi 175 payment ma khainai fees non refundable abo kuno bagging ate ge chengte thangnaya no tolowo exam machine je main exam center borong no nong di call letter man ta nong ni kintu nong ni call letter ba nong website thain download ma khaine IBPS ni website ba je kunung ko boro link unko ri one mention khaine ba nong email tiba funo nong no rohwa no boro call letter mane main exam ba ge abone he unko prelim exam ba ge inke nang nai khen nung khonaro estin koita post ko bank of india suppose jong dong bank of india to tripura tongonge bank of india o 44 st post na janai inge ja nor khaina mo bank of job nor khaima no tang in estin post 350 abo to all over india na happen chances kabang tongo jode kam ke exam ro ke 350 tongo nor 50 st post koita bank kari funung man tripura o inge exam center nang no borong ne ya funo gane ko main bo ngo building bagot lawo nung nai main sibo agot lawo nung nai ge kaham kere lati jara namu sonoro ke plus orote no ja koekta photo মানে tam tam no guideline ja bus photo size ngo khai nang nang ya to no por na diulo bahai kere na nang raiya bor form khai phunu ja self declaration rok no bahai tam kane khai abo to bor iko phunu giri ja no abo kaham ke nanai pori khai na ding ke asu no o video যারা অ্যাপ্লাই খাই নামুচান দাতেন অ্যাপ্লাই খাইদি আবো লাস্ট ডেট জরা তঙ্গ ফাইনাল ক নভেম্বর মাস দিন 10 তারিখ জরা গাসুনো ভিডিও কিছু মিছা মিস্টেক হাঙ্কে না কাটি নর ভিডিও চাজা খা তে বতে ভিডিও না মুচুং কে আনা চ্যানেল লাইক সাবস্ক্রাইব তে বেল সাবস্ক্রাইব বেল আইকন অন খাইদি হামবাই